Hello, chị bay namaste. In Zavine he Hindi zirna channel ahian kalau lom leve ka cheo voina chuanin Green Hill Public School ina anman lai me class 9 zir lai bu kan zir dona chapter 1 atang kan zir chan dona ni amhing chu parts of body nya chu Hindi in sharir ke ang antia lo enang u lo zir hawang. Part 1 Chapter ti nanya part hi pa atha Part 1 Chapter 1 शरीर के अंग शरीर to body के अंग to parts of body tina अंग to parts tina body parts consider ni chapter 1 a hianin masabera chuanin sir hi sa hi e symbol choti e zok up choti e symbol bari e chu sa hnunga hian omang hi choti e symbol nya sa e ra sir tialam turni sir sir chu head lu tina Mizo chungin lu ador le hi lalat hi la nya chuan hi la a matra nya ta lalat to forehead tina chal tina o chuan next hi garden ga da chunga hitia hi si ang deuh hi ra nya chuan hi na garden tia lam tur ni garden da chunga chuanin hi lam masak tur garden chu neck tina ngong kandha hi shoulder tina ka chunga dot oma bindi ande hi ka na bindi hi na angalam turnya dha a kan dha kauki tina next line a hian mit ank tialam turn hi achunga mi hi chandra bindu nya chandra bindu kha ank hi heta roman script apo e chunga hianin lam seidana oma athluk dan po seideu turnya thluk deuh turnya chandra bindu kha ank tia lam turni mit tina eye and nak hey na ka nak nak chu nose nar tina chuan hi chhati cha ta i hi bari i ta hnunga to ni hemi letter hnunga to letter hnunga chan bari i ahma chuan choti i chhati ti turni chhati chest tina chuan hatheli ha tha e la i tha chunga mi hi choti e ki matra nya ha tha e la i hatheli tia lam rik turni hatheli chu kutpha palm tina english in palm Mizo chungin kutpha next line a hian kan nei le ka ana kan chu ear bang tina bang kanpati kana pata i kanpati hi i kan pati tialam turni kanpati temple back tina Johnston adhasa tana stun hi breast nute tina ungli u chandra bindu ga la i ungli letter chunga heng chandra bindu te omchanin khangkha lamrik masak turni hei heta anwaya word a pe kang hianin
ti tur ni hei hi achunga chandra bindu hi na anga lam tur ungli ti tur ni hei hi fingers kut zung tang ti na chuanin next line a kan kal lenga gal kan nei a hei ga ala gal chu cheek ti na biang chuan hei hi hot hot chu lip mui ti na chuan hei baju baju ti na hei hi badi u ki matra badi u symbol u lian symbol ti na ate ni chuanin heti zong hian a komang mase u lian chu ti hian baju chu ban ti na angutha hei hi achunga bindi om le ang ti lam tunin angutha chu thumb ti na kut zung pui chuan next line a dat kan nei le a a chunga chandra bindu ani to ni dant ti tur ni tooth ha ti na next a jib jib chu tang ti na tongue tang jib jib lei ti na chuan hei hi ka a kha hi chu allu tu ka a kha kak chu armpit zak hnuai zak kan ti mai a kak pasli pasla i hei hi badi i la letter hnunga oma la i pasli chu rib nak ti na nak chuan hei hi thuddi hei u te ni to heta kan hmu kha achunga mi kan hmu hi u lian ania hei hi u te ni to tia kom hi hei d David tiang ha d e thuddi tia lam tur ni hei thuddi roman script ina pekhina thuddi tia lam tur ni hei chin khabe ti na chuan hei hi gala ngung gala throat shock chuan hei hi kuhni ka chuti u symbol chuan na i kuhni tia lam tur ni a hnuaia symbol hi lamrik masak zel tur ni tia lam tur ni hei poi elbow ti na q chuan hei hi kamar kong kamar waist kong ti na next page a kan kal lenga next page a hianin kan lo en leng first line hi kalai ania hei hi kalai tia lam tur ni hei hi badi i kalai ta hianin i lian om to ni la hnunga symbol om to chuanin i hi symbol ani thei to lawa chuwangin tian a letter kha kan ziak tawng kalai tin wrist tina ban rek chuan hei hi pa eta pet hi pet tia lam tur ni pet ti lau tur pet stomach pum ti na pum chuanin pindali hei hi pa chuti i te ti na choti i chu i te na hei half na chuan hei d tia zia tur chuan hei la i hei hi i lian ani to ni pindali tia chhiar tur ni hei roman script a pek zel hi hei calf ti na chon puar chuan na thuna na tha chuti u
na a nathuna nostril narkwa tina nabhi hi navel lai tina chuan hei hi peat pa i tha peat bag nungzang tina takhna hei ta kha na a takhna ankle kheimit tina chuan hei hi mu ma choti u chandrabindu ha mu ti tu ni mouth ka tina chuan eri next line a era e eri ti ten an chhar thina eri ti tu ni eri lam sak deuh hlek tu ni ra kha ra ti tu ni eri heel ker tui tina chuan hei dari hei pawh hi di nia hard di lamrik na deuh hlek tu ni da i dari ti tu ni ber khabe hmul chuan hei maspeshi ma a chandrabindu sa pa e sha e maspeshi chu muscle ti shawl chuan next hi putli pa choti u ta la i putli eyelash mithmul tina chuan chutar hi butak mongtam tina cha hei bari u tara chutar chuan pear pa ei ra pear hei chu e lian kha e pui zo kha ei ra pear hei roman script pana pe khi foot ke tina chuan hei hi chehra cha e ha ra a chehra chu face mai chuan hei lahu amo khun chu blood kha una lahu kha una khun blood thi sen tina chuanin next line a zo chep to next line a junk ja a na ga ha junk ja a chandrabindu kha junk ti tu ni thai mal tina khopri ten tia hei khopri kha ti tu ni hei tia oma chuanin a chhunga bial keuh kha o pa ra i khopri chu skull luru tina chuanin next hi munch kan nei le a munch chu mustache muihmul tina ma badi u ki matra chunga chandrabindu cha se chhatri umbrella kha chhatri kha chhata kha munch mustache kha muihmul nas nasa nas hi vein thi senzam tina घुटना घ u ta na a घुटना chu ni khu nakhun na a kha u na nakhun chu nail kutin hei u घुटना ni ta hei nakhun po sei de hlek tur ni hei u nakhun cha hei घुटना bal hi hei akara molte oma molte hi a symbol ni ha a hi om lo se bal anianga bala chau hian ma se ba a la bal ani bal ti lo tu chu me ming de khani do bal ti tu hei hair sam mul ti na bal chu chuan masura hi masa u ra a masura chu gam hani tina chuan dot le hianin ga bha a chunga hei si ang deuh ra om le hi shaya hei hi garbhashay wom chhul tina mei chi chhul chuanin twacha next hi hei hi hafta
आधा ta ni hi ta wa cha a त्वचा ती alam tur ni skin ti na vun chuan hei haddi ha a da i haddi ha da i haddi bone ru ti na haddi chu chuan fa e ra a fevra chu lung chuap ti na le khati zong kha word meaning kan ti ta a kan zo ta chuanin the next hi teacher le student inkar in biak na ni don ta ni sharir ke ang topic a hianin hei hi kan lo chher le zuai ang masabera adhyapak chu teacher ti na nya अध्यापक इन असोइदान च हम किससे देखते हैं एंगिन ये कन्मु कन एंशिन तिनान्या हम किससे देखते हैं चांस स्टूडेंट विद्यार्थी हम आँखों से देखते हैं हम आँखों से देखते हैं we see with our eyes mitin कन्मु कन एंशिन तिना अध्यापक नेक्स्ट टीचर इन जोट लिया हम किससे सुनते हैं हम किससे सुनते हैं with what do we hear engin ye ri kan sha chin ti जाने student in विद्यार्थी in हम कानों से सुनते हैं we hear with our ears bengin ri kan sha chin ti next ahian teacher in अध्यापक in azot लिया हम किससे सूंघते हैं ti tu with what do we smell engin ye rim kan sha chin chuan student in विद्यार्थी न छांग लेता हम नाक से सूंघते हैं we smell with our nose नारिन रिम kan sha chin अध्यापक टीचर इन जोट लेता नि हम किससे बोलते हैं with what do we speak engin ye kan chong chin ati next page kan lo en lenga student in छानदान हम मुंह से बोलते हैं we speak with our mouth का इन कंचोंग chin अध्यापक इन जोट लेता नि टीचर इन हम किससे खाते हैं engin ye kanai chin with what do we eat chuan student in विद्यार्थी हम मुंह से खाते हैं we eat with our mouth का इन kan ai chin अध्यापक टीचर इन जोट लिया हम किससे चलते हैं with what do we walk engin ye kan kal chin विद्यार्थी स्टूडेंट इन जोट अछांग लेता हम पैरों से चलते हैं we walk with our feet के इन kan kal chin atini next टीचर इन अध्यापक इन जोट लिया हम किससे काम करते हैं with what do we work engin ye na kan tho chin विद्यार्थी स्टूडेंट इन छांगता हम हाथों से काम करते हैं we work with our hands kutin na kan thok chin tuna student इन सोई लेता गुरुजी कृपया बताइए हम हाथों से क्या क्या करते हैं Sir, please tell us what do we do with our hands kapu khongain kutin enge kan ti min shilte atini teacher khazot lele thungta ni chuanin channa chuanin अध्यापक टीचर इन छांगा हाथ हमारे शरीर के बहुत ही उपयोगी अंग है हाथ हमारे शरीर के बहुत ही उपयोगी अंग है हम हाथों से काम करते हैं खाते हैं लिखते हैं और तालियां बजाते हैं The hand is very useful part of our body. We work, eat, write and clap with our hands. Kut hi tak sabung changkai tak ania kan kutin na kan thok a kan eya kan zia ka kut kan beng bok chin atini विद्यार्थी गुरुजी हाथों की उंगलियों के नाम बताने की कृपा करें अतिलया
Sir, please tell us the names of our fingers. Kapu khongai takin sarkha azotani kuzung chang ming min shilte atya adhyapak teacherin changle tani पांच उंगलियों के अलग अलग नाम हैं अंगूठा तर्जनी अनामिका मध्यमिक कानी उंगली अतितानी कानी ही कनिष्ठ अनि कनिष्ठ पांच उंगलियों के अलग अलग नाम हैं अंगूठा तर्जनी अनामिका मध्यमिका कानी कनिष्ठा उंगली. There are different names for the 5 fingers, tita, the thumb, index finger, middle finger, ring finger, and little finger. Kuzung chang shang shang pangaming te chu kuzung pui, kuzung chal, kuzung lai, kuzung u, kuzung te. नेक्स्ट स्टूडेंट विद्यार्थी गुरुजी दांतों के बारे में कुछ जानकारी देने का कष्ट करे अतिलेताने. Sir, please tell us something about the teeth. Kapu khongai takin ka chanchin min shilte atitani ha chanchin min shilte atitani. Chuan अध्यापकिन स्टूडेंट इन दांत मुंह के अंदर होता है. प्रायः एक वयस्क के कुल 32 दांत होते हैं. दांत चबाने के काम आते हैं. दांत का रंग सफ़ेद होता है अतिताने. Tahyanin, teeth are inside the mouth. Usually an adult has 32 teeth. Teeth are used for chewing. The color of the teeth is white. Ha chu kachunga oma tlang puin puitlingin ha somthum pahnih kam nei. Ha hi thil thial nan kan hmang thin. Harong chu avar ani ati harong chu avar ani ati. Okay. Khazong kha chapter 1 a kanzir ela omani hi heta vidyarthi. Okay. विद्यार्थी गुरुजी गले के बारे में कुछ जानकारी दीजिए अतितानी. A student in azot leta. Sir, please tell us something about the throat. Kapu khongai takin shok chanchin min hanshilte atita अध्यापकिन teacher in achangtani. गला शरीर का एक बहुत ही उपयोगी अंग है तिले. गले के माध्यम से हम गाना गाते हैं, पानी पीते हैं और भोजन निगलते हैं. Tahyanin, the throat is a very useful part of the body. With the help of our throat, we sing and we swallow food and water. Shok hi taksapeng trangkai takpakadania shok mangin kanzaya cho letui kan lembok chenani atitani. Chan hi exercise anya du letihan enula आँख, सिर, कान, गर्दन, स्तन, जांघ, नाखून, खोपड़ी, ललाट, जान, पेट, हथेली, चेहरा, घुटना, मसूड़ा. Then changtani mo answers sani hi heng hi. Thian ilo ti thai homework te. Okay. Nawin check nga spelling mistakes te. Okay. That's all for today lesson. Chapter 1 kan lau zauta ni dikhan. Clear tu zong zong te in lau enawangin kalome jan chatakin in lau practice tonya. All the best. Thank you.